classic Ilonggo style adobo pork. Diba? What did you thought it was? Sila ka nagbutang gulo. Ari na ang adobo nga Ilonggo style. May steam with fish, may patis, or soy sauce. Gamay na rin ang sauce. Yan, ayun. Salangan na yan. Kumok. Ari pa, oh. Classic Ilonggo style adobo pork. Diba? Ham.